أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Mirasmiyatuge Sharafar Mehman, Ministry of Islamic Affairs ge Deputy Minister Shafiu Ali, Ministry of Finance ge State Minister Ahmad Sharif, Mi Conference ge Speakers Emmeha Bavering, Adi Vadanti Bevi Emmeha Jali Sunnai Jali Sain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade emme furutama aluganuge zimmaykamuga dekeni demme feshigen diyaruge dimavi technical masale emmeha befunuge kibe nihayata maafan edun ade mi conference miyadu alugammenna mihar miwani mi conference ke nimumaka hameya wasil wefa miyadu hendunum fashagen irosoma hameya alugamen miwani mi conference ke baver sessions take kuriya gengos adi kamyabu kamayakiga mi conference nimmaleifa ade enlighten conference dehas nawara mi conference ki Mahadeep foundation ge a project kam gawa payya adi Islamic University ge dariwarunge guligen kuriya gendiya conference mi conference alumenna wani gina eta muassasata ke ginaguna ehi terikam wes libifa ade kiritu Qur'anu ge barakatum mirasmiyadu fattawa devvi Diviraja ge Islamic University ge dariwar Maryam Saushan Korea den oti mi rasmiyatuge sharaf fer mehmanuge wahaka fulu dekkevun mi number furham koddem talu mar adab verkamay ko mi dannawalani mi rasmiyatuge sharaf fer mehman Minister of Islamic Affairs ke Deputy Minister Shafiu Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdu Qurani alam tokkeveri Allah subhanahu wa ta'ala salawata salamum vedun Qurani mi ummatuge kaw sahiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekale faanaki emme rivetivegen wa magu mi istakunna dekkew mattaka Allah subhanahu wa ta'ala ikhtiyar korevi farai mi salawata salamga ekale faanuge ituru aluna mituru sahabin shamil kurun edi Allah hazratuga du'a danno ade mi rasmiyatuga Bair Vada in Devva, Minister of State for Finance, Afal Ahmad Sharif. Mi conference ga aguhuri ginaguna filawalutake nangwa devvi facilitatorun conference ga emmiha bavering. Mi
kan intizam kurumuga amaliyagotun emme is dawren ada kurevi Mahaldeep Foundation ge verin wadagen tibbe emmiha izzaterin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat ade algon menna mifada conference bevigen dairo emme furatamwes algon hitun algon men zikru kollon emme muhim ekkamaki halal tourism egge wahaka dakkairo halal tourism aki koba kan algon men wara saaf kon egen jehe ade mifada terminology define kurumuge emme rangalu munasabu mihaya algon nuvedana tibe e item e kuriya gendiyumaka algon gasten nukuran ehen nawes tibe fulna dannawalen beenum wani waki kamen hasilu kuruma nuwata waki kamek kuruma nuwata waki kamegge wahaka dakkairo algon menna wahaka mi dekkeni kon kamaka behe gotun kan wara saaf ko algon men wane kandala ege fahunne ekan hasil kurumattaka kuranjehe masekketta algon menna saafu wegen daani ehen tibe fulunge visnum fula mi wahaka dukollamun den dannawala hin oti islam mi bas laafa algon men wahaka dakkairo algon men gabul kuranjehe haqiqataki huriha kamegge hallu wani islam deenuge ei Allah subhanahu wa taala insanun dirulu mattaka hama ekani oi goek kamuga lavwafa mistakunna dakwa devwafa Allah subhanahu wa taala ruhiwadi gannawa dirulumuge magu kamuga lavwafa wani islam din mi magu insanunna dakwa devvu mattaka Allah wani fote bawa lavwaf algon menna echchakan algon men abadues thabawanje text fote nuwata reference ka balane reference fote nuwata emmiha dalil take eyakun nagane kiriti muriti foten ebay ade evve shakkenne kiriti qurwa midennevi text fai emme rangala insaniyata daskod devvu mattaka ilah subhanahu wa taala wani mi instructional manual a ekko amali gotun ekan tadbir ko ekan daskod devvu mattaka ekalaange ikhtiyar ko evi rasula fonuwa ekalege faanu wani mi huriha kantattake ei alukamuge kantakkamuge wiinamawes ei muamalatuge emmeha kantattakkamuge wiinamawes e huriha kamegge tafsil mi kirit qur'anuge aliga ekalege faanu wari war saaf ko bayan ko devwa miyaduge ekiyeki session takun algon wes bay session takuge baaweri welima faha kurawunu ekkamaki islam deen emme furatama mige sadeste kaitan ahare kurin baawa levvi hisabun feshigen mali eke kantattauga islam deen wani ginaguna kurierun taken hoda fe ekiyeki zaman takuga eki minwara eki femwara e amali gotun beenun kurevi insanun ege terega ulemun as faitu edia kuru muddattauge terega wani aadaya khilafa islamic finance ke dairain duniya wani kurierun taken hoda hasako pakistan hisabun mi fahuge tarihuga mi ilmu duniya feturigen gos malaysia fada gaumtahuga mihar ebefulunge financial system ge bodu baye hissa kura nota dominate kura farataki islamic finance kama miyadu miwani wefa adi hama ehemme miyaduge session takum faha kurawun ekkamaki islami mali nizamge terega harakat teriwani hamaikani muslimun nunka mikamun algon menna libe emme bodu e filawalaki mi nizamuge furihamakan muli duniya miyadu miwani balagen fai midennevi nizamuge terein muslimun dirulum kuriya gendairo e muslimunge emmeha iktisadi kantattake waanjeheni islami giuganduge terega hifehettifawa kantattake gotuga egota e kan kuriya genda algon men visnaayro nuwata ewahaka dakkaayro divessaka viti emme boda algon men wahaka dakkan jehe e daira eki faturu verikamuge daira ehen dannawan mijehe sababaki algon menge gaumuge iktisadi fuduntarikama emme boda hissa kura sinataki faturu verikam kama vati ehen kamun mihar algon men mi practice kura faturu verikamaki ei islam deena kiha waraka gule echetto algon men dane gannan jehe mifada conference ge terein
ekashigenwa minwara e mawlumat nulibekama waanama algon menge sarkarum wes adi university college takum wes adi jammiya jamayat takum wes ham isnanga wagen midennevi kahala ilmi bahustakko e dirasa takko e dirasa takko aliga karudastan hushala midennevi kankama wed visna fikuru koran jehe adi hama ehemme mi alon men mihar practice mi kura fatururikamge nizamuge terega islami nazarakum visnairu massataken hurikama waanama den itura algon men rangalu kuran jeheni kon kantattaketto hoda bala ekantatta kurumaki e algon men kommehem ves kuran jehen kame ade dehas asharavana aharu eruge e sarkaruge emme fahu duwaskoluga algon men eru idukolu coalition ge gotuga tibe rajyege eki kankolu taka daturu kurim e daturu tahuge terein rayitunge ades rayitunge kambodu unta rayitunge shuurtan algon men wani aduha midennevi kambodu untahuge terega wara gina adadegge rayitun faalu kurevvi e shuur en hiyalaki rajyege iktisadu ga kuriyadda maaganu kantatta nota bodeti kantattahuge terega islam deena fushuwara kantattake hurikama waanama ekantatta faahagako islami usuluge terein iktisadi nizam battan kurumattaka mase koddevwash e waahakata wara tafsiliko jazira manifesto egge sifaga algon men wani rayitunna hisaba liyakiyumun for koddiv midennevi manifesto golifawa siyasi party tahuge manifesto rayitunna dakka e manifesto algon men hissa korumuge natija ekavvi nimidiya aharoge oi riyasi intihabuga rayitun e manifesto yan aayeke bune timanna menna mi kantatta amali gotun for koddeshe bune algon menna verikan hawalu kuri kurun ehen kamun e manifesto gawa kantatta mi fassaharu terega kamiyab kurumattaka sarkarun siyasattake kandala e siyasatta tanfiz kurumattaka plane taken hedi e plane taka ekko masakke kurum mihar mi wani fashif egoton hama algon dannawalam beenumwe gawmi taraggiga plane national development plane ekashayulumuge masakke wara bara kuriyaddani sarahaddi taraggiga plane ade special development plane ge masakke kuriyan edani mi dennevi bodu de plane amali gotum mi fassaharuge terega hasil kurumattaka beenumwa strategic action plan en ekasha eli e special strategic action plan mihar waane rayitunna hisaba genes deif ege furatama draft mihar raiso jumhuriya office website un emmiha lobet rayitunna liben hunnan ade midennevi strategic action plan ga wara bodu iskameddifa e dairaen ei islamic finance ke nizam ge teren hasako halal tourism ka rajyega e efada rangalu product take alon menna hisaba rayitonna hisaba genes dino e masekket kurumuga irad kuraviyam dawlatuge ekiyeki ministry taka adi kama gulun hori emmeha farayatta guligen midennevi kan kamiyab kurumattaka kuranje emmeha masekket take alon men kurana miyaduge session takun alon menna faha kurawuna anekkamaki mifada kame alon men kurairu wara ginaguna ehenihen intizam taken eba beenumwe misalaka islami tourism not faturweri kamegge wahaka dakkaru eya guligen alon men den kuranjehe kantattaken eba hutte hassako alon hama faha kollam beenumwe misalaka halal tourism egge wahaka dakkaru e halal wani kon usulegge teren kihinakun kan wara saaf kon egenjehe miha rajyege nizam hamajehifawa gotun algon menna halal logo divehi sarkaruge dawlatuge halal logo eba beenun kureve me duniya eke gawmutakum wes gabul kura femwara alon men du kura halal certificate mi certificate miharu hama ekani kaabo takechan ekani hanikure vikamuge veenam wes algon menge mi dennevi strategic action plan uge terein halal logo ei ekiyeki daira taka fula kureve gota algon men mi dennevi action plan farma kore fawani ege terein hama miyaduge session tages faha kurawun fadan faturwerikamuge dairaga ekiyeki kankan gintiko fantiko mi halal product eke buneve wara algon men eba tayyarita wanje ehmwema midennevi ekiyeki kama gulun hori muassasatakun guligen masakkettake coffee kama waanama irad kurawiyam algon men beenumwa iktisadi badalta mirajya genevene ekan kurumuga algon men hama sabit ko tibi wahaka emha lobbeti
rayituna dannawalen beenum ve hagigatuga wes mifada ilmi conference bevigen dairu algon men ekamattaka mikan intizam kura farata warab boda shukurerwan jehe ehen kamun mi conference intizam kurumuga emme is dawren ada kurve Mahaldeep Foundation ge verinna faffashun alwan shukuru dannawalam beenun adi hama ehemme mikamuga ebefulunnan ehitere wadagen nevi emme ha farayattaka waran ikhlas ter kamayeko shukuru dannawa alwan deken beenun wani adi alwan men deken beenun wa duwahaki mifada ginaguna ilmi ekiyeki program tan alwan menge rajyega kuriya gendiun e ilmi masakkatuge terein rangalu badal take algon menna hisaba aw hasako mikanta kurumuga college university tawge dawru fula kuruma algon hama takuraruko ebeful nan hivwaru den ekiyeki research tam mi daira tawge kuran e bajhe finance ke dairain rajye hama warak gina research tan hedi eya tafatu policy tan ekasheli ege terein raitunna faagati kantattake kuruma algon men masake kuranje adi hama ehemme ehenihen jamiya jamaatakum wes mi befulunga mi masakkatum filawal libigane mifada ginaguna masakkattake kuruma emiha befulunna hivwar demun algonge mi wahakol nimmalanan algon duaeki algon menge rajyege iktisad kamuga weenama wes ijtimai kankan kamuga weenama wes tawlimi kankan kamuga weenama wes adi jumla gotegga muli rajye sattayan satta islami gawmaka wehindu algon menge dirolumuge emmeha kantatta islami giuganuge terega islami hududuge terega tibumuge hew tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala minwar kurevun algonge wahakol miha hisabun kurkollanan mi dawat alona devvi kamattaka Mahaldeep Foundation adi sefa shukru dannawan tibefulun mi program ga bæveri wadagen mi kamat tidevvi aghuri waguta tibefulna shukru dannamun wahakol nimmadana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shukriya Asharaf fer mehman ade Korea dengoti enlightened conference dehas nawarage conference speakers adi sponsor unna certificate hawal kurun me number furham kodemum mede alu medannawalani maf korawa conference speakers adi conference ke sponsor unna certificate ta baswa devun ade alu medannawalani mi rasmiyatu ge sharaf fer mehman Ministry of Islamic Affairs ke Deputy Minister Shafi Ali Dr. Naushad Muhammad, Dr. Muhammad Ibrahim, Al-Ustaz Azmin Rashid, Hassan Kalam, Husham Wahid, Ahmad Nasir, Ahmad Karam, Abdul Hadi Hussain, Demi Danawalani mi conference ke sponsor nanta Maulvi Center for Islamic Finance, Island Beverage Private Limited, Procure Plus, Greater Mala Industrial Zone Limited, Ministry of Islamic Affairs,
शुक्रिया शरफ़ मेहमान अद मी कॉन्फ्रेंस के बैवरिन सर्टिफिकेट बसवा देमोदे और मिदन्नवालनी मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के स्टेट मिनिस्टर अहमद शरीफ कुदूसा हनीफ अहमद फैजान आयशत जौना नईम आयशत अगीला आयशत इबादा आयशत लिमिया अलैका बिन्त इस्माइल आमिर मुस्तफ़ा आतिफ़ा अहमद बदूरा हामिद फातिमत आमिरा फातिमत मिन्ना हसन रशीद हवा अब्दुल्ला हवा नाही इंशा इब्राहिम मिलना हनीफ मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद अकील मोहम्मद हिफाज मोहम्मद रशीद मोहम्मद अयमन नसीर मूसा रशवान मोहम्मद जहीन नूरज़ादा हसन रबशा वहीद शकीबा हुसैन सुवैद यूनस सूदा गासिम
Khadija Abdul Sattar, Mausuma Abdullah, Iyaz Wahid, Afaf Abdul Sattar, Ahmad Rassam, Shukriya State Minister. Ada conference ke volunteer on certificate ta basawade vungedi alu medannawalani Divihrajak Islami University ge dariwarunge gulumge rais Abdul Mumin Sarwa Nashid, Fatma Shaima Ibrahim, Amnat Ibrahim, Arman Rashid, Ahmad Shaffan, Amnat Nima, Nijad Said, Ismail Jumail Muhammad, Fatmat Nasha Ali, Iman Muhammad, Suma Adam, Asja Ismail, Muhammad Maid, Fatmat Azma Ibrahim, Abdullah Yafiz, Shukriya Abdul Mumin. Kuriya Dengwati Mahadib Foundation ge Faratun Shukur Dennamuge Gotum Wahaka Frudekkevun Minamber Furimuko Devumati Almidannawalani Mahadib Foundation ge Faratun Abdullah Yafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hamdu kura eklang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalata islam ga ekleg farn ga ituraluna mitul sahabin shamil kura. Wada gentibe me hazina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Arun karne ga meharu mi dina yaw en hura hakiyebe ma digen nokura nanga to warak short and sweet ko
shukuru danwala nimmalan em furtam kamaka mi fada bodu conference almen paige faratu mi bevige mi dieruga hama wara faha kollam ben wara zuwan team me oti wara zuwan team almen furtam conference ani hemema conference arun hitun anu gabul kurahin oti adi participant una adi mi gabari speaker un faratu mi conference ki hama kamyab conference ka wegen dia kama aldu mid kura hemema em furtam kamaka hama Allah subhanahu wa ta'ala hamda shukur kona almen mi conference mi gota furi ham kama ku be mag fe kote vitibe den ya ko hama al hama tartibu hama fasha ganna nange to ei em furtama mi event almen tayar wa mungen deruga em furtam kamaka hama almen platform for ingenuity and enlightenment mi project ke parent NGO Mahaldeep Foundation hamar has shukura danwal menna mikama magfai koddewa mikama support deviti ebe flunge support anula almen hama waran undaguan kuriya genda hem ekkama kalmen almen kal zuan team aka Mahaldeep ge tereng ha platform e create kodde hem war has shukura danwa Mahaldeep Foundation den ya ko almen mi project fashagin deha satar wana har fashang almen mi kuriya genderuga hama almen abadus hama commerce kala student union naka gulige masake kuram midani egotu miyahar hama alham fahakullam ben Islamic University of Maldives ge student union isnangawag almen abadul ko almen ay ko kuriya dan e shawger kan fal kurebi evema e hama alham war has fahakura kame adi be flunge gakama shawger kama adi be flunge support ay ko mi hisaba hakikatu mi adani almen tebe fulna hama logo takum spendada almen na ko ngeto hama isafega mika organize kurumga masaki ko debe farang Islamic University student union em efarata viswar has shukura danno den ya ko hama has shukura danno walam beno almenge speakers ei muli conference rawa mi horiha kame kurma fahuga mi deliver ko denje malumat hame furi ham kama kaanu gabul kurahin oti horiha participant una ves deliver vi kama em ekoddevi masake edevi wagutu hama almen hama wara has go shukur dan wala hama beenu ekama ingadu hama heartfelt things ingadu then speakers ge itura hama our project manager ge haisiyat hama wara has shukur danwa beenu hama has shukur ingadu midani has shukur wara has shukur danwa beenu volunteers ingadu ei dharma verenna kimi e beflunge hus wagutu mikama hus kurawage masaki kurawa beflun ehmema edeva hus waguta miyan edevi commitment ha war has shukra dana e kitame kuda kamek kam gaves kitame bodu masakate kam gaves e kam galmen nay kom masake kodevi kodema khamalme alun hama war befluna shukur dana de alun umid kurani hama kuryan etta gaves hama mikhala itur masake to galmen nay ko hama almenge volunteer antipawan kam then hame ko hama fa kollan almenge event partners me screen abad me harmanda event partners engadu me has Islamic ministry ge wara board hi terika almen venue adi studio ge hi terika almen Islamic ministry ge studio ge hi terika libigen diunge me event libigen de wara board for hame come karne hame wara has kore Islamic ministry danna adi hame ko almen ge beverage partner taza island beverage wara has kure danna mi ge itura almenge technical part MCIF ebeflunge warabod la faya irshad ge matinge beflunge warabod hitirka ma ko concept achi tayar wegendi ehmema eves haman hama ebeflunge e technical expertise ki muliyati furi ham kurma libun warabod hi ke andan wani ege itura hama procure plus greater male industrial zone sama mi fursat ko hama faha kuram mi horiha farat ki ge hitirka ma ko mi almen ge mi event mi ha hisaba mi kendamni hevim horiha farata ka war has shukura danno den eves farate genan faha ganu kore ekam gaina war maafanged ehnama sama jumla ko horiha befuna war has shukura danno war boda shukuri